Kaychu, ñaña turikuna. Ñuqamkani Iris Cárdenas, wasimanta pacha napaykamuykichik. Kuskamantaya hatipaykusun Tribunal Constitucionalpi aswanra riqsipana willakuykunamanta. Kaymi Constitucional willakuykuna qallariykusuña ñawpariq willakuykunawan. Código Tributario niskata allinchachinapaq mañakuytam Tribunal Constitucional mana uyarkunchu. Chunka kimsayuq kaq Iberoamérica hatun huñunakuypim Tribunal Constitucional tinkuranakun. Tribunal Constitucional pa umalliqninmi rimarikun Constitucional juezkunamanta hinallataq Democracia Ciudadanía niskamantawan Vicepresidente ñataq rimarikun llaqta simikunamanta. Código Tributario niskata allinyachinapaq mañakuykunatam magistradokuna mana nirkamunku. Imanaskataq chaynata tantiarkamunku kay willakuypi riqsiykusun. La Libertad Suyupi, Colegio Abogados Mañakuskantam, Tribunal Constitucional mana uyarjunchu. Iskay waranja chunka iskun niyuk watapi tawakaj expedientewan mañakuyninkum karja, Decreto Legislativo waranja tawapachak iskay chunka hukniyuk niskapi hiljasqa primera disposición complementaria pa kontrampi. Chaywanmi abogadokuna mañakuchkarjaku, Código Tributario niskata allinchachinankupaj. Tribunal Constitucional wasipa umalliqnin Marianela Ledesma Narváez, hinallataq Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, Eloy Espinosa Saldaña Barrera magistradokunapiwanmi mana chaskinapaq votarjunku. Ari nispankuñataqmi votarjurjaku Augusto Ferrero Costa, hinallataq Ernesto Blume Fortini magistradokuna. Pichqa votukunaman mana aypasqanraykum Código Tributario niskamanta hiljasqa kamachikuyqa hina kaq llakipanja. Tawakaq deliberación pública niskam qallarirun chunka achikyay pachata llaqtapa riqsinanpaqmi internet ninta hawarachimunku. Ernesto Blume Fortini, magistrado umaymanasqanman hinaqa, primera disposición complementaria hiljam allinchanapuni kanan, Constituciónpa pachak kimsayuq articulunta usuchisqanrayku. Tribunal Constitucional umalliqñataqmi niramun, Decreto Legislativo waranja tawapachak iskay chunka hukniyuq niskapi, primera disposición complementaria hiljaqa allinsi kachkan. Chaypim kamachimusqanman hinaqa, hatun empresakunapas impuesto niskata paganankupuni, wakin uchuykaq empresakuna hina. José Luis Sardón de Taboada magistradom kay huñunakuypiqa mana tinkuykanakunchu. Tribunal Constitucional pa umalliqnin Marianela Ledesma, Iberoamérica hatun huñunakuypi internet nintakama tinkuranakun. Chaypim rimariykamun Constitución hatipaq juezkunamanta. Democracia hinallataq Ciudadanía niskamantapas. Kay willakuypi aswanraq riqsipaykusun. Tribunal Constitucional pa umalliqnin Marianela Ledesma Narváez rimariykun. Atiniyuqkuna abuso mana ruwachkanankupaqmi juezkuna hayasqa kachkanku takyachinankupaq. Constitución kamachiskantam amachananku. Chaynapi democracia niskata kallpanchaspa llaqtata ama usuchinankupaq. Chaynatam rimariykun chunka kimsayuq kaq Iberoamérica huñunakuypi, Justicia Constitucional hatun rimanakuypi. Colombia suyumanta pacham kay rimanakuyta internet nintakama ñawparirachinku. Democracia hinallataq derechos fundamentales niskamanta rimaykunankupaq, estados de excepción niskakunapi. Rimariskanman hinaqa Perú suyupim kan régimen de excepción niska, estado de emergencia hinallataq estado de sitio niskakunapas. Chaykunawanmi runakunapa derechunkuta aswanraq umalliqkuna matipanku. Perú suyupa kamachiqllanmi chay hina kananpaqa kamachiyta atinman. Chay hinata kamarachispaqa Congreso wasimanmi willananpuni, utaq Comisión Permanente niskapi huñunasqa congresista-kunaman. Ichaqa Congreso wasipi mana utqachiptinkum kay derechukuna matipayqa mana kallpanchakamunchu. Riqsichimusqanman hinaqa derechukuna harkachkayqa manam sinchi kallpayuqchu kanan, sinchi sasachakuy mana kaptinqa. Chayraykum Constitucional Justicia ñawparichiyqa llaqtapa hatipayninwan kanan, llaqtapas yanapakamunan derechunku amachaypi. Chayna kaptillanmi Constituciónpi kamachiykunata suniyachisun. Aswanraqmi hatipana estado de emergencia niskakuna kaptin.
Kay Iberoamérica hatun huñunakuypim tinkuykanakamullarqataq Augusto Ferrero Magistrado. Pay mirimariykamun jurisprudencia nisqamanta. Chay hinallataq lliw Perú suyupi tukuyniraq llaqta simikunamanta. Hinaspapas yuyariykachimullantaq Antonia Díaz Cáceres de Tinoco sutiyuq hatipaymantapas. Kay willakuypi uyariykusun. Augusto Ferrero Costa Magistrado mirimariykum diálogo jurisprudencial huñunakuypi. Chaypim riqsiykachimun Perú suyupi tukuyniraq llaqta simikunamanta, cultura niskakunamantawan. Iskay waranja chunka hanchisniyuq watapi, pusaq pachak pusaq chunka iskunniyuq yupaychasqa expedientewanmi, María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco amparo niskata mañarukurqa. Chay hatipaymantawanmi riqsirachimullantaq. Rimariykamusqanpim yuyariykachimullantaq Tribunal Constitucional runasimipi rimaqman amparo juzganmanta. Caruas Provincial Municipalidad pillam kapakuqkuna Castilla simipi notificación niskata aparachiptinku runasimipi rimaq warmiman. Ambulante hina rantipakuna wasipillam kayninman. Aswanraqmi amparota jurunku Ancash suyupa Caruas Provinciampi. Yaja llapan runakuna runasimillapi rimasqankurayku. Ferrero Magistrado riqsiykachimullantaq Perú suyupa Constitución nimpim tawachunka pusaqniyuq artículo niskapi ñawinchakuchkan aswanraq hapaq atiyniyuq simikunam castellano hinallataq llaqta ukupi aswanraq runakuna rimasqan simikuna quechua, aymara, huk simikunapas. Tribunal Constitucionalmi amparo niskata jurun runasimipi rimaqman. Sapapunchaw quechua simillapi runamasinkunawan rimasqanrayku. Umalliqkuna llaqta simipi mana yanapaptinqa discriminaciónmi kanman, mana riqsiy tukusqanrayku. Chayraykum denunciasqa municipalidad takamarachinku llaqtayuqkunata runasimipiña yanapanankupaq. Chay hinallataqmi Tribunal Constitucional kamarachimun estado de cosas inconstitucional nispa. Llaqta simipi rimaqkunapa derechunkuta umalliqkuna mana kallpanchasqankurayku. Chaymi llaqta simikunapiña estadopa wasinkunapipas llaqtayuqkunata yanapananku. Educación Ministeriotapas kamarachimullantaqmi mapa etnolingüístico niskata Perú suyupi riqsichinankupaq. Ñañaykuna, turiykuna, constitucional willakuykunawanmi kaykamalla chayaykamuni. Ñuqawanqa huk punchawñaya tinkuykanakusun. Ichaqa amaya hamunkichikchu. Facebook, Twitter, YouTube niskapipas hatiykamuwayku. Huk punchawkamalla.